sababha exemplary people Gibril gibangit gibadon ya kan nuksa babha ngiliapet ke kata kan nuksa na kani kalnong ibadin kong giba kini bangit ya kani balang kipriang ni keting ka jang oblai na ka besan ka baar ki yabut ya kita kinang ilam ke bakin jamin sim ke jongki na ka khok ka ban riu ka ban ta ka ban kong ka balai kila sasitom na kam tau Chris na ka ban riu ka ban ta ka baar baru kumju kila long kita kibi aimen sim para banget bat ikiwero ki balang na dekat ke bahnyo kita ni ke jinglong jung ni ka balang apo Thessalonika ke balang ke badon ni ke nuksa babha bangiru ngi bandon harus nama tamai ngi bandon ni ki sound lagi jinglong bangin iet bet priang ke tinga jong oblai ngin bot ye kinang alam ki bakin jamin sim ngin kongo ngin pendem nang tang ngin sasitom na kamandau Chris bat ngin ya aimen sim para banget baru ya kiwe ki para Kristan barang ini kesem ngin pet ya wi ubaar ketika balang po Thessalonika kam datang ke balang exemplary church ini ke balang keduksa ini ketika balang ru ke evangelistic church ke balang kabali alap ya ke gospel cewai pat ni gini ha ke dekat kabufra haga dekat kabufra bilang to evangelistic church dan bilang to ke enthusiastic church kata ke barang ke bakmen ke betray na ke benta bayalap ya ke gospel jong Jesus Christ ngato ay gini ke benta ke barang ni evangelistic church kalau kam simple bak ke balak ban pen kenmau ban yang ngiru nang ni sekmat ba urus dem obatamai tu gini pai ben nga ha dekat berperang kan puli yufi ya kani ka benta kom ni ong tien ka jong oblai namar na pi la sawano ka tien ka jong otrai om tang ha Makedonia badha khaya rehe ka jakabaro ka jinget jong fi ka ba shaublai ka priangeleng ba om dan kam su yang i ban kren ay naman na pi la sawano kaktien ka jong utrai hagi benta gi basya khamat ni hang ni dan puli hagi dekat ka baarang tungan puli ka ongkom ni na ngaya aingu hau play hala kasmi na ka benta jong pi baro da ka banga pelong ke jingkan mau ye fi hagi jing duai jongi Pol aingu i oblay nam tak ni para bangit ko balay da ka ba ken mau klem da put ya ka jingle jong ka jinget jong pi ba ka jing 3 minute ka jing it ka jingle ka jinget jong pi ba ka jing 3 minute ka jing it lapen pau ha kata ka jing asam no ka jong ki ya ka gospel siki way pat kimen seng ya ba kodor ha ka to ka nong ba lari ha kata ka snong ka jing 3 ka jinget bat ka jing 3 minute jong ka jing it lapan pau no ha kata ka jing sam ka jong ki ye ka gospel shaki way pat ki men sim ki bagodo pinape ka ko ka basan ki priang ni ka gospel blay la pa blay jong ki kan pulay shiti ka ngom ne nama ka gospel jong i kam sim la wan ha fi chutang ha ka tin hi le ka boru bara men sim be ko bat ha ka jing scam shibun ken kemafia tip kiba kumno nilapan ila de shafi na kabenta jongfi lakan ni kabenta ha kiti blada haba ka gospel ka point shagani ka jaka kini ki brio kila kini ki mensing ki bakodo ki basaha kani ka nong ba kila priang ye ka gospel ka basan om dei ta ba ki priang hindrai ki samro ye ka gospel kita receive yang tinggal jong blai om dia nama ki receive ki transmit ro yang tinggal jong blai ki priang yang tinggal jong blai bat ki pen sa priang ro yang tinggal jong blai ni yang ada ka pra namar na pi la sawano ka tin ka jong utrai na pi kemon na kita ki banget ki bela priang yang gospel la ka basan Kani-kani ka kamram jong away pa away upara bangin ngim day tang ban supriang ye ka handray ban sam ro ya ka amen
Dia jangan sunget ya kan, dari banyak lapru ya kan. Pada kau berperang, verse 8 hang tu kau berperang. Nama napi la sawano, kekentian hang tu kawan nak kenti parang sound out, sounded out, for from you. Napi kekentian kajang ublay kalasawano, sounded out. Kecing mo dah kebut. To sound as a trumpet. Pensawa kung katukat tinghong. Pensawa. Trumpet. Bagabasong na hindi. Kini kibangay yung balang. Kimlong kung kifarisi. Kiba pensawa yung iyaladi. Kiba blue yung trumpet na kaburong ladi. Hindi kini kibangay yung balang. Kipensawa yung trumpet. Omday iyaladi. Hindi kay yung kubor ba jong ka jikpenem. Kisong tu ba, ia ka Great Commission. Kisong tu ba, ia ka bau Jesu, ula kren, syaki senran, banle, syua, ia ka bau unlait no, syakti ka mon ka jong ublay ko pa. Yang lebih nga Matius kalong ba apo fra. Matius kalong ka ba apo fra. Hamang lagi bentagi bekadu, jong ki gospel tu ia ka jing pano ka jong Jesu, banyak lah begay. Iya ka gospel. Kataga na ikabang nagkakiting ka jong blay. Matias kalong ka ba? Arpo fra. Kadukot. Ka ba kakanday ka ang gumno? Namakatakin to kinalit na mapi. Like no, nalilap ka gospel. Da pelong senran yiki ben reboro. Da pen baptist yiki. Haga karteng ka jong pa, baga jong kon, baga jong umensim bakon. Dahil kaya yaki man sumar, yaki bro kat ki bangla hukum ya fi, hakbi ngarong along rang kalembat fi, halaga sngi, halo ka bawai no jong ka pertai. To the kino ma fi dalit no. Balik no banyalap de gay. Ye ka kubo bro bha jong ka jing panem. Markus ko bakat real. Hamanga ka bekut jong gini ki gospel ni ibok ing ka ni ka command. Ka jing pano ka jong Chris. Ye ka balang banyalap ye ka kubo. Markus long bakat real. Kadakot ka bakat san, ba kadakot ka bakat real. Kasan. Ulang ruhaki to let sa ka batay baro, batay lap ye ka gospel ha ki ben real baro. Ngihapan ko mo igene. Hala ka balang ka yang na kamyeng, kadai ka kamram ka jongi banai kay. Ye ka gospel syahye. Ki ben real baro. Kan real. Tiêu ta ubang ngay, but yo pen baptist on pen im, hindi yo ta ubang ngay on pen ram. Ubang ngay on pen san, ubang ngay on pen ram. Lukas mong ba sa. Kadaya ng ibang ko mo. Lukas kung nong kaba arpo sa. Yang puli ba nga ka step Lukas kung nong ba arpo sa. Arpusa. Kadukot kaba Southern Rio. Ulang rohaki kuminato bakla day yaw Chris bansya ban mipat de na kinongyap ha kabalay kasni bat ha kagerteng jongu on yalap ye ka jinkalaga bamut bat ikabama bigipop hapdang gijay ben reboro da kabasdang nay na Jerusalem kasabra piro pilong kisaki yakinege ukraini kisanran hakmiro nan paavi yakata kulal kupa jonga ne pi tu yai song hakanong ba Jerusalem tanda open kop yaki dagabor kabanan strong lakani la pendap hagai kam ki apostle laman kong kadakot kabra yang ini kam ki apostle laman kong dekat bofra bakal jang ni dekat bofra kau no bakal kularang ni halong baar ni iya kata ke ciptap dekat bor bak nang ta sya kemat kimi banyalap iya ke gospel kau bofra hendai pimio diang iya ke bor adalah wana mensim bakunya fi bak filong kinong pai yang asngap ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu ke bekut no jong ka pertai
But nangi kay kabaja. Nakal nong kabaal kam ki apostle syakamat. Kadon kajinya labi ka gospel jong Jesus Christ. Kadon kajinya lab. Yang kubor abha jong kajing panim. Ka gospel jong Jesus Christ. Siya kibin real baro. Ka gospel kalong kay. Kabor ben panim. Bagi lapan em ni kibin sing gibakodor. Yaki balang lapan yang. Lapan lasay kinangalam. But kabalang kadang ya caprang. Ban pen kok ngu ila di ya ka ay kabu Chris ulapa banle. Ba ka balang nga po Thessalonica kadi ka balang ka babut ka ba kok ngu ay ka jing pau Chris ka banang kong ka baar ka babut ya ka rukom im jong ka balang ka banang kong. Tadi ka balang po Thessalonica ka ba kok ngu ya ka ay ka bu Chris ulapa ka baar ka babut ro ya ka lifestyle jong ki apostle bat ki banget jong kabalang kabaningkong. Pinapuli ya kalau mau pra kam ki apostle ni gini. Kalau mau pra kau besar. Kau besar. Nama kata kita ya ki balapan sakmano. Kita lek geleng-geleng. Kita yelap. Ya kata kakti. Hangni ki apostle dan po Jerusalem. Kaba ki banget. Kita sakmano nama ka persecution. Hindi ba kila sapriang geleng-geleng. Kaba snod nan kalong. Baki di yelap. Ya kata kakti. Kaya kakti ka gospel. Ka jong Chris. Ka kumo ha. Jong ka jing panim. Kabalang nga po, Thessalonica. Kani kabalang, kaba kongo, ya ka kabaw Chris, uong ikibanle, ba kababot, ya karo komim. Jugi apostle, ba, ibangit jong kabalang, kabaning kong. Bawalong sinamba tumay, kabalang si CR0. Kaiban kongo, ya ka kabaw Chris pa, kaiban im, ban bot, ya ka lifestyle, jong ibangit jong ka early church. Kakung ka survey laong ba? Kajing Roy jong kabalan. Nyaw po o papao persen. Kadai kajing sam gospel paralok. But bahayang bahasa. Sunat ba? Saba. Kajing Roy jong kabalan. Kakung ka survey. Nyaw po haduk papao persen kadai ka personal evangelism paralok. But paralok. Ani bahayang. Ya uwi padu bahayang. Ho wat ki evangelism ko mangingile ho ni ble penem kaya rap hinre ka ba kambon ka harvest ka de ka personal you evangelism haga bang share gospel paralok but bahayeng bahasa kaya man kamay gaway ka election but ka evangelism kaya ang karangkan beliau jit ni yalap kay ya ka gospel. Kung tangim day bandu man siya. Kajing panim, kaday, kajing tray, kajang oblay. Upanan kam, yiki brio, kiba ula jit, kiba ula kot, kiba opanim. Bakin kodlo yiki way, da kajing elap, yika gospel, jong kajing panim. Kajing tray, jong kajing ay. Bag kajing let minot, jong kajing iye. Apan pao, ha kajing sam, yika gospel, sino? Harus nama temai ngimdai banyo siya ngasnuk nan baus nam wala dep ngilele kakum kajing ka bubli ay ngi banyal hap ni ka gospel lalong hayaw lalong ngi paralok lalong ngi bay ngi basan ka jong ngi yaw so aja ka gospel bakalong siya ka bor pan panim bagi nya ngit bay ka jala ka jong ngi Badi ki wepat ki jala, badi ki pertai, ban pelat, ban penem, dan tangkau ka bor, kata ka bor, sa gospel. Bamangi haus nama tamai, ni nom ya klikti, ni nama song tiakai, ni nom perserwakai ka bor, henry ngin mi ban ra ka gospel, ban kren, ban yalam, ngim dai ban song thai, ni di ban 3 minot. Kabaar, Thessalonica long kabaar. Ngin buot ya kanuksa jong ani kabalang. Kabalang kabayalap.
Ia gospel sikwi pa. Kabaar Thessaloni kalong kabaar. Kedekat kabakat sao. Siya kabaula kot yefi dagay gospel jomi nan pa. Bleu kot ki belajir ki jong bleu dagay daga gospel. So election and evangelism go hand in hand. Bagaimana yang ibang inday banduman same. Ngitip badon bet kilang brot ke jong blay. Bada bakin yo sngaw yung gospel ke jong Chris. Kilang brot kin kongo yung kasor ke jong Chris. Polong ni kini bangai la khot di fi ke gospel. Kani ke juga gospel ka khot di kini bangai kani ke juga gospel ka ban khot ro. Ye ki men sing ki bakoro ha kini ke sing. Don pat da ka we ka khubor. Don pat da ka we ka bor. Ban pen ye ka perthai kani be kai gospel jong Jesus. So kadi ka balang ka blok evangelistic church. Evangelistic church. Kai ka jing rai ka jong fi harus nam batamai. Kai ka maghibo ning kong ha ka jing ka jong fi harus nam batamai. Try pelong ye nga ubriu la ka briu. Ka ban sam ye ka gospel. Sikri. Ang try nga nam song that. Nga nam jai tu ngan pun serwai ke po larang ayo ya kalan ngan bet yo sambay jang gospel bato play ke jeng kamro kamjo bangan raken bangan ra ya gospel kali ka commitment kali ka jing pen ko kali jong try ngan le ya ke pemalapa yang ni panggil dia tadi ke bentar ke benengkong ke bentar ke baar. Hindi ba kabalang kapadi kata kabangi ong ka evangelistic church. Hindi ka kabalang ka expectant church. Kaba apa kami. Hindi ba nga kalong gabaning kong kadekot kaba kanday bat kaba sipo. Again ngan pulay biyang yang ni kaba pra namar na pi la sawano kaktiyan ka jong pra. Namar na pi. Tong ginimelap iladi. Amen. Ginimelap. Ya ka ero. Kakatino terang dia punya. Kata gede ka bang hiapan. Ya. Kagam kendai. Namar makihi kila penasa pang jongi ka komno ka jing pediang jong fi jingi. Ba kono fila pai so blay na ki blay tao. Ban shagri yo blay ba em bat basisha. Ko bosbo. Ba ban kmilenti yo kon jong u na beneng. Antara kita kemilenti, itu ketika balang belum expectant church, kabah kemilenti yang dijengwan ke jong Tuhan expectant church. Kakam jong kejengit, kabangi ke dekat kabalai, kejenglet jong kejengit. Ketika kita kejeng paino kejong ki show blay baim, nak keblay tau. Nanta kejeng tray binot jong kejengin, ketika kita kajilong babha ka example ka bagidon baru ka evangelistic ka mission ka bakile kata gade ka labor of love kiim ya kata kaktiin ka bakile sngaw bat kisamro ya ka gospel sekwepan nei ni ka benta ka balay ni ya kata kajing up kermen ka jongki Passion of hope. Kating Aisha. Kating upscam. Kating kapilenti. Kating kermen. Kapolong iki. Kata kabalang. Kabalang expectant church. Hot kabasipaw kong ni. Kiba kapilenti. Yaw kun. Jogu na beneng. Kating kapilenti. Haga parang kong waiting. And then looking. Up, ani up kami. Yang kejuan pai, jong Jesus Christ, balau try, bau no pale mo jong ki. But habau Paul Ukraine ni rekod ke bau Ukraine, yang kejuan asin jong Jesus Christ. Ban siya lagi. Ya ka bala. Ka final salvation yo.
Kila shani how Chris. Bat mentaki up. Dah kata kejing up ke badap jing kermen. Bak ke bagmen. Ya kejing wan pai pat jong utrai ba unong penem ujong ki. Kau ke sipon boleh biang. Nama berkitip. Bawan pelat yaki na kata kejing bitar ke bansawan. Pento kau ke sipon kau bentar ke baat. Ya ubala pemipat na kibaya. Uji suken uba pelat yangi na kata kai kejing bitar ke bansawan. Bopo repeat dia kena kalau ngah besan. Kot ke bakandai bersipon. San kendai bad sipon. Now play ulabu yangi om ya kajing bitar henrai ya kaban yo ya kajing panem da uji surprise ubau try jong ublayap na kabanta jongi but bala ngipet langitia nginyo lem pano bado kata gede ko po repeat biang ni gani kabenta ha kalong besan kok kendai ba na rekod ka ba shi men ba shua ba ginyo diang ye ke panem nilong gibre ke ba klem jikerman ong kasi shitiu po si kilong Ephesus hendai menta na maru Chris ulang unong panem mujongi kum tangi dap jikerman kabeling kong Petros kalong kabeling kong ni gani ngan polisi fi ke benta na ketiga jawab lay kabeling kong Petros iway kedekot ke ba ar ban ke balai beling kong Petros iway ar do lai Kabakum kata kajing itu lupa ublay ukpa. Ha kajing penkuy mensin. Ya kajing kongo balik kajing senrai kesnamu Jesus Christ. Kajing ay hafi ba kajing sok to kenang roy. Kajing kerkuy ublay balik ukpa Jesus Christ botra jongi. Ubakat bakum kajing snai kabakrau jongu ulapan kasi nengi. Siya kata kajing kermen kabayem. Da kajing mipan Chris na kibayam. Kajing kermen kabayem. Mensoanyam don kajing kermen. Nama mengilong kelabu belai kelabu Chris jaga berdai. Ong Paul hak kecil cikan ong Ephesus. Rementang don ya kani kajing kermen kabayim. Ebiang saya kebaling kong tersoni. Kibaling kini kibanget ru kita ni kajing kermen. Kita kajing kermen bau jisu wan paipat balan pelan yaki na kata kajing bitar kaban sama. Kata kani kajing kermen jonga. Kata kani bani kajing kermen kajong firo komju. Nginam kuslaitan kan jang ayu la syai. Kabangin day, kabangin le kom gibanget kadai ban ap kmilanti ya ka jingwan jong utran mangitip ha ka jingwan ka jongu on sa plan no yagi na kay na kata ka jing bitar ka ban saman so what don't worry about tomorrow wanam kuslai gila sai ngitip bo utray unwan na maka bible ka pas kami kata kay kabangin man le nap kmilanti ya ka jingwan ka jong utran ngitip ini ngaway ba utrai unwan. Tukum tangim day kuslay. He is coming utrai unwan. Maka Bible kapan skem iya kata. Paya kada kau kebajipaw kong up. Pinapuli ka Greek content up. Kada katin ka kong await someone patiently. Ito content up. Lekipilenti. But ban kmilenti yung kon jong unab lang. Ngas pisuto kan kmilenti. Habai may jong fi kmilenti fi kong noile. But step but me isipet lano ukon jong anwan ye. Kata kan kmilenti. Kata kajing up yano kepada scam but kepada Yesha. Kajing kali mentang ya kmilenti ni meto. Unbelievers don't know it. Kibangnya kim kmilenti betul. Le kibangnya kmilenti. Habangi kmilenti bangi api kajing wan utrai ke eipat bangi de benle. Southerly ge. Ke eipat bangi de benle. We should be vibrant church. Jadi melong ke balang, ke baki, ke baksa, ke betray. Kebat ke Yesha. A vibrant church and an enduring church. Kebalang ke betray, kebalang ke Yesha. Bagi ap community ya ke jingwan ka jamuturai. Kaya ke bagi di ban le kan? Ha ga di ban ki, ban kasa ban tray ban Yesha. Hapo jang gani ke benta
the subtly point kaban kong kat bangin am community ke jong trai on pen ki yangi bangin job men se on pen ki yangi bangin job men se motivation for soul winning ngide ban kade ban ki yangi bangin job men se kabon house number tamai hagis nam go sa bang trai wan sawan kaban kong tesoni long ba ar kabada khot kabada khandai hado khot kabar ho Snap, kau ni kita jawab lagi. Namar ke long ke jingkerman jongi. Lani ke jingkerman, lani ke pansnya, ke jingle ke borong. Om long mapi, khamat uji tu pres, ubo try jongi, haga ke jingwan jongu polong, pilong ke pansnya jonga. Amen. Hallelujah. Nak baik di bentasnya apa? Namar ke long ke jingkerman jongi. Lani ke jingkerman, lani ke pansnya, ke jingle ke borong, dak jingkeli. Polong Om long mapi ya kau try kemudian kibangai kidege kapai nong kapan sengat amen ege sai bang tu sengat om long mapi ya kau uji tu kres tu try jongi haga ga chingwan jongu nama pilong ke buram jongi bat ga jingkiman jono jongi kat bau try unang kat bangin ang up ke chingwan try to an pikir yang bangin job man se kata ga de ke buram ka bakadu motivation for soul winning Bahkan dia kan kini hayin dengan some gospel, hayong dengan some gospel, haskul dengan some gospel, dayolan hayay dengan some gay, ke gospel, nama maki gilong gay, kapan senyat dia ni, kabai nong. Yang suatu bagian job mensim, kedai kabai nong. Yang suatu ini. Nama ke long ke jingkerman jungi. Lalu ke jingkeman, lalu ke pan sengat, ke jingle ke burung. Om lang mapi ya kmat Jesus Christ. Apa lagi? Om lang mapi ya kmat utrai Jesus Christ uba utrai jongi. Haga ke jingwan jong uba haga jingwan utrai ki banget. Ki Paul ulai lagu gospel bilang ke pan sengat itu. Haleluya. Natip bang antara jangan dikabar saya. Natip ngandon baik pan sengat. Pi ki banget bilang ke pan sengat ke burung. Ke jingle ke burung. Atau nak kau menjawab mensif isu, nak kau menyalam gospel, nak kau menterai, nak kau isu bagi mensim, gi bakal kiem, ngaram song klik ti, kan bau try, umparwan, kan bangan up community ke jengwan ke jengu, on pen ki yang bangan job mensim. Kabar, bangin long ki Kristan ki bas kem, Christian stability. Kaban kong Thessaloniki long belai. Kat ka bakat way do kat lai ka bau try ka bang akmi ke jong try tong long ki bas kem ka ban kong Thessaloniki lai kat way hado kat lai nan pule teu blai hi ukpa jongi bau Jesus Christ bau try jongi to nyalam ya kalenti jongi shafi bato utrai un penman bat penroy kerhai ya fi daga jing i paralog daga jing iye ki breu baro kombang ngiru ila iye jefi nang ya kawan pen scam underline yaki dono jongfi ki ba klem pen jingram ke jing pen ko ke khmat ublai ubo pa jongi haga daga jingwan u Jesus Christ ubo tra jongi lem ba ki ru ko jogo baro ngilong ki ba scam ki ba scam nang ni kawan pen scam yaki dono jongfi Hakata ka jingwan utrai jisu bo utrai jongi lem bakiru ko jong utrai zobe de kal ko jong le kamno ine e parlok dene e ni gwe pa ki parabrio kumba la e jengi ngi sepai ki bantana poi ngabalai khnang ma pas kem ki da no jong pi ki ba klem ram ha ke jing pen ko ha kamat ublai o ba jongi jangan tak ba ar kam da balai ka jingap kami je ka jingwan try ka de ka we ka benta ka biang tam ban pentengen yangi ha ki jing songsi ban pentengen yangi ha ki jing songsi ta ka de ka beneng kong Thessaloniki nong ba sao kha ka balai tep hang tu
kalai no hadu katra kalai hadu katra ni sama chipun kia ke jing ba jong ke jing du no ke be ke ba thwan ti ke ba ke ba jen jar ke jing sha stom ben ke jing sha kan ben maru kom ngin ma ke jing ya kristan ke jong bat ke jing tikna ke jing wan pat jong Chris ban shawe ke balang kon ra ke jing tingen hapdeng jong ke jing smosi nakadang ngam ju ko fly long kat balong ha kadi pertai ngatep bo try on son pat ban shaw ni lagi ba kalau try wan pat ban shaw yang gi kedai yang ite ban le ka mon ke jong kalau try wan kaman to yang gi bang le di bro na kasukut no kadi pertaiแต่บอกตรายวันไพ่ปาร์ตี้บัดเช้าอย่างงี้กระโดนกำอย่างงี้เป็นไงเดิมลองกี่บลองไบเบรนบัดลอง endurance กี่ไปยัยชารุนั่นก็เป็นตาจงบางภาษาก็จริงอัพขมีอีกก็จวนเอาตรายกันก็ไอ้มันเสียมสกัดอย่างงี้บางเอ็มดูก็จริงก็บรรลุเลย encouragement for godly living บางเอ็มก็จริงก็บรรลุเลย encouragement for godly living kata gede habangi api ke jemo trai ka ai men sti mengi lu bang im ke jigim ka baru blai ka beleng kong tesoni along the sun khok ba at blai ba at sa tiu blai ke jing sok mo hi on per khoi pa le fi bat to ai ba on sumar kandong ni ka men sim ba ka jigim ba ka met jong pi si te li klem jing ram ha ka ta ka jingwan u Jesus Christ u bo trai u jongi u tau bala khot ye vi u long u bala ba chania u ba le ru i ka ta tu blanging sok ma u hi on pen khoi par ye pi skap ba to ai ba on sumar kandong ka men sim ni ka jigim ba ye ka met jong pi si te li klem jing ram ha ka ta ka jingwan u Jesus Christ u ba u trai jongi đều playมันเป็นโคดอย่างนี้อะไรกันสินั่นเองปัดมังฮิรุยินเบะกันจริงโคดโอเคกันจริงลองกันไปดู encouragement for godly living นี่จะเป็นกันไว้บาบาโรนั่งยิงอัปปัดยังไงอีกันจริงนี่ปัดนั่นเองอีกิมเมตกันจงกระโรมพระอัปไลตัวอัปสันกันนี่กันเนี่ยนั่งตากาลาติอาสันกันจริงกันแมนจงกับฮอกFilipi lai arpo do arhuwe ini opriang ikimet ki bathamai ke jungi kabedeng kong yones lai we do ngi salong ko molong mau yones khatsao we do riu unsa usa shim usa ra na yangi sakayin ka ba ulap pen kre na ka benta ki bangai nanta ka rom khatsao chi po do khadar un sa ai ka bainong yangi na ka banta ka ta ka jing shagri ka bangila ai ha ka karteng ka jo bat na ka banta ka karteng ka jo tip ya ka wei ya ki met jongi ki ngi sayo you know so spa ngi sayo ka met ka thamai sa long long ka u praise the lord amen ne ka kwa ban jor bon sa ai ro ya ka bainong na ka banta ka jing shagri ka bangila shagri na ka banta jo u na bar how do never thamai ngin trei klem song thai ngin trei klem song thai ada ya ka bamde ki bru ki pen roi balen mangi ka badai ngim trei den balen ngim pen roi ya ka bakin ladim bagata ka bainong ha ka jingwan ki trai ong upol bagan puri fi ka benta ha ka ben kong koren dalam ka khatsan nan puri bagan ni ka nom khatsan ini puri ka benta ka khat dulu jong ka to so ka benta khatsan ka dekat ka basan tu fra kong komne nabakom ta ko para bangai ba i jonga to long pi ki bayai ne scam bat ki bam ken ria no bat ki baman kan hai malagasni akam mutrai ha vi tip scam bakata ka jing 3 minute jong pi kam julong ka ba le no e hano ha ka jing 3 minute jong pi kam long ka ba le no ke baro ka bangile na ka do try kam long ka ba le to kan bangin ang api yo try
yang kami ke jingwan jong itu long kecil long pai peran keba endure keba tray job men sim kem haga jingim kersan nang ta penkan mau yang ibu robot ba habang ikan mau ke jong terakan pentengen yang i ki jingam jing kong ki kon ke job lay baru kan I men sim yang i bangin im ke jing baru lay baru but treasure have na kabenta ka kerteng ka jong kabenta ka belai ba ka khaddo kani ka church long evident church lagi so haga dia ba ka batai sai na kini gilong sisa graduate ki jong olay so exemplary church belengong ka evangelistic church kabalay expectant church basaw evidence church salvation changes lives kajing panim kapan kalay kay ya kajing kani kamot pat bangilong janay okay kumbal apuli Filipino long balay Henry ubangay habalapan MU uladon ya kajing nga batamay kabang nimla banbori ya ka a believer possess a new life mo wala kam bakabalang nimlong janay Henry possess agay ye ka jinging with my but ka ne ka jinging with my ka de ka bangim la ye ka ban buri ye ka paise ka babel le nga ban ko Thessalonica pin isa am haye ka ni mo polo ka ne ka prove ba blay ula je de fish ka jing panem ba ba gede ka je ka jong blay ka ban kong Thessalonica pin pe hang tu ka bata ka ko ka balai ke ka jing le jong ai jong ka jing cái này cái chính lẽ trong cái chính hết cái này cái chính lẽ trong cái chính hết cái này các ba hai cái họ các đai các ông bác kia là phai nó chịu play này kia na kia play thảo imagine là đây cái này cái bằng hết hai cái này các ba lắm kia continue ban secretary cái play thảo hai cái juga pun ban profess cái chính họ play của em cái này cấm lòng cái proof và cái này cái trong play đấy nè imagine nada ki ong ni dei ki bangai thau chi song ka ba ka chingem trong ki pan ki dang yai money ya kai ka bam dei ki dang le ya kai ka bam dei ki dang nget ya kai ka bam dei ka bam nget ki dang bo dei ki thau ka trong ki ka ta kam dei ka prove ki god sa lai ba hang ni yang ni kam no ba ki la phai sum le ba em ba ki i noi ge ki ki thau ka trong ki ka ta ka dei ka jing le trong ka jing nget nanda kajing try binot jong kajing ni kanino ni kasaki jong kajing panem evidence of salvation ki je uglay daga bagi sakri o Chris bagi ino para manget ngila pulay banda naga nong balay beneng kong Thessalonica ko khara bangin ni para loki kanino ni kasaki jong kajing panem room san kan pulay jabi ni benta ngasot na bay ni kabenta na katinga jo may ni rom kalong kebesan tong gumne bagata ke cingkermen kam ju penran buku ken na baya ke cing you place ngapa la teyar no buk ne ba te malumala teyar no buk haki dono jongi da omen se bakoi ya bala ai no hangi bagi lejang sekebenan kong Thessalonica ni kum no kadon kata gajing le gajing tray jong gajing ye hagi lagi bangai sabangan pusutnan ba gajing tray jong gajing ye nanta ke ide hang tu gajing tray binot jong gajing ye ki jauh lay dah ke bagi syakri yo Chris bagi baar ki ro para lagi but kalau kau masih bau banta khot ka ba balai ben puli but ya ka jingye sha ka jingkermen how Jesus Christ ubo try jing ke kata ka jingye sha jo ka jingkermen ke de kata hagal fa ka basho ka jing commitment ka jing wan jono jong Jesus Christ ko mga mane unsaved they don't wait for the Lord eagerly kibam nge give up yo try naga ka daw hai cái chính quan cái trong Jesus Christ cái salon linh ngộ ông cái cái trong này nó bảo keep up you này cái bảo keep băng ngay bắt là no try on one
Kiap kami ye kejingwan ka jong u Jesus Christ. Kaniga balang ka basay kiso ka evidence church. Kaya sahi ba proof ba kini gini okay? Level of love. Anta kejing le juga jingit, kejing tay juga jingit, ba kejing Aisha, kejing Kermen. Ha u Jesus Christ. Kini lightly kini evidence of salvation, okay? Kisaki jong kejing penem. Mendang kata evidence of election. Kisaki jong kejing jiet ka jong bay. Tang pulih hang ni. Hak basau. Ngap. Habagi tip ko para bangit. Bara ido blay yake. Ni kejing jiet ya fi. So dekat saki jong kejing penem. Ketika saki ro jong ke kejing jiet ka jong u blay. Ang kedua para bangit. Bal laga gospel galapan ya fi. Pim long janai. Tama peladan ni kejing mo tmai. But nisan how try hey hala. Ngimla batong bang ngilang ngayo Chris kat baga cing em ngilang dai biha katai kajing gabarem. Kani kajing syukur ila di. Baga ni syukur ye kiwe. Tongin be sa prang. Halus na matamai. Bagi long kaduk sa bapha. Example the church. Amen. Kaya kita kapag hindi balik, ngin tinggi jom lagi, ngin priang tinggi jom lagi, ngin ya follow kita ginalam kita jaman same. Nandang ngin sa sitong daw Chris, ini ay men same kiway pa kibasakri lang yung try pa ka bang lo kom para banget. Nandang ilong ka evangelistic church, ay ka gospel kan mi nangi si kiway pa kijaga hangga jala gali masaway pa no kijala. Ngin board, ngin komo ya kay ka Chris pa bagin board ro ka jong ki bangit jong kabalang kaban kong kabalay ngilong kabalang ro kabalang expectant church kabal community ka jong try kabal na community ka jong try tongin job man sim tongin long ibas cam tongin tengen no hagi benta baro jong jing ma jong i tongin ai man sim ro para bangit bangin im ka jing kabar ro play baka do tongin say ka sakiro hagi bedai ka jing panem ka gospel ka bagalangay ka penem ni ka pangkalaro jay ya ka jing em jong tongin ya try minot ya kani ka kam jong jinget ka jingle jong jinget baga jing up kermen ya ka jing wan jono jong Jesus Christ pagka banganang up yo try tongin long ka chow long vibrant activity endurance o try unyalam ni helus na batmay Bangila man long gini kisal lagi. Ewan kong gay? Exemplary church, evangelistic church, expectant church, and evidence church. Tongin pelong lagi ni dua lagi.